Kenyam kanasun kontin ba lerling ka nuar online TV channel ka jen gwa seme bana breaking news seme bana jaling ka gorko de kon madan lero de kon ngajenu ngum talk re which ka United States kana duptin kontin to United States ka ga kana kon de ko right ka jen gwa seme men bana kulat gwa seme la breaking news ka tada nan she Donald Trump she organization kona that re win tungwan chet kamenda South Sudan ti Ethiopia ti Kenya ti Congo ti tin ken wi diala ko ken ta Africa men win mon kelu men jalat gwas me che kon Trump che jalat no che lok la tup ke you say che jango you say organization na la lok la ja tup che kan lar no tera do mi ba mi bene let ke je ba ye mo yene de kon la lok you say ko kuje mo che dub dial che gak cha mo cha jalat she Donald Trump she organization and la shal ke well is organization la wu mala wal top la mala let ke kui polo pan jala do che ga jogo no ba ja ga ke cha ja ga ka do bran che lat ke je and well is organization na cha ga che Trump jala do ne wal di altin konte la kam ke HIV ke ne AIDS la wal la top ke kui AIDS ke HIV kan wal malaria katil malaria ngai kone lera kone la na kep ke wal tuberculosis la TB kan just dalten koken chala no wal ken dialtel wal tel wal ba tup ka wi dialen koken cha wala to cha ka ga ka dob adan en chi Trump cha jalat ka ka ngai kone no wal mo wa ka ga lo cha wal cha ka tup ngum butu ne ko ne ke HIV ngum butu ka ne ko ne ke tuberculosis ngum butu ne ko ne ke malaria ne nyu ja gwan go big terering ne ko kan walen content ku ka le tek ka tama chi Trump la no ba ka ga ka to lo tel wal tubelet anama dong chalawta ka dobdo dian baga leb ka je shi kum USA cha raja mo cha je top no ka dobdo dan en cha wala to cha ga je nyok en kum US te ka kwakla top ka kwi gan chet ka man ngai ko no ga de tiende la ka lwa ka kwakte tiene ke de mandap ka gadong ba te ke ngwani yare ning technology ka te cha la ka control dial ci USA je la no kan dial cha ga ka lo te la de bilet ka dobdo dan ci kan lat ka je ala Donald Trump ti kung wani chala ti mangai kon no she wona ko ko ne dingwan ko ne dingwan lon ko ka deport lo lo jana jok chigan men shaling so Sudan te ne to kor u janang jog ba kalte lo jok en point en ko Trump ne to kor nang jor bakal to ke South Sudanese te baluch ka South Sudan ko ala kuje no ka ngane ne ko kenen ci Trump lat ke Ethiopia ne ti kidru kur baro widne wal jok chala do kene ti bagalo ni bagalo ki Ethiopia cha raja mo cha jalat kume United States se Somalia ne to ngwande chobe kino jok woni am no woni ke Somalia te kino ngwan ne to ngwan wi mon chala do be ka bagalo jok be ka deport men kul to gwaz me ga kum USA che tung wan che ka ga ka long ka gwadan be changa kel ka pai ka pai ron be chela do no telerial mbewe ka United States chet ka mite ram dong ran mite la refugee dong ti ka fly mde ka United States ke dong jen gwadan de rutin ko shi bang ro shi ga jek shi tom la no to ka shanga moti dial cha ka cancel ke cha ka ngok chakula do dong chance no kane dial kono de wora dong ne ti da ka mo ke de ga nang wodo dien ano shu brano ki United States chala do mo cha ja ga dong de rano ka Canada de rano ka Australia de rano wi de ko ken but United States tel do brano de ke je chala ro ti dial ba ka chong ga chenga kel ka pairo and be no chuk do no kon ke nin dang ro ko dien ko ka chang nyan dogu de kel ajan chang danan bi pai kel be to ga ka chang kel ka pai ro ti dial ba ka ga en Donald Trump ko do badan chelat ke je ne me chaji ke be jamat ko tan dien te gi ken de Donald Trump ka lat do badan chelat ke je no der ne den kon lat ke je der ko United States baran tam chono ko organization ga ka alaji humanitarian and content to ko local ba ga kan organization to chela do ne banen go kanini jan bangwan dong jan ba kap chonga je kwala kwich ni jan bangwan la pes jok ngum bo tok teram ngaje duno raja mo je nan je tok ene ban medodian mete mishi Donald Trump la lar kon ka gwasan be ban je lokwen jan gwada ande la rande pekten biate mal bye bye